Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. كما تشاهدون الآن Kakinon sipai Jong ke Israel, ya kablatip kum ke Israel Defense Forces, kelakam maglayo penyap, yu Ali Yasuf Hashi, ubeli Persel Secretary Jong ke Secretary General Jong ke Hezbollah, Unayim Qasim. Hashi udah Nongialam ke Hezbollah, ubakli ikan hon ha Lebanon. Ke IDF kelakam ru bakal penpra, yaki lenti ki ke Hezbollah, ke jupinan kamban penkit iki tiarthma Jong ka ling bakawa litani, kelakam bakal penpra potri kudam ki behe ki ke Hezbollah kebut tiarthma. Ka jing tiarthma ke Israel ha kamit ngi balang ha Lebanon, ke de ke blakhat kum ke Operation Eternal Darkness, pat ha ke de operation tanga poch po minute kelapen pra kum basis patli kitam sipai Jong ke Hezbollah, kebedan ha ki bentam pher Jong ke Lebanon. Kelakam ru bagala penyap yule no Hamas ubele menle ilade kumunong tho kubor ke Israel kelaken no ba Muhammad Samir Muhammad Washa udino tho kubor Jong ke Al Jazeera boju ajing tip bad yarab ya ke Hamas ban hertma ya ke sipai Israel. طلعت ترفيه هون طلع